Douse, ala, pregón, pois sí, con 2 copas vímonos arriba, non hai huevo, sí que hai. E chegaron os carcamáns, porque non tiñen cartos para pagarlle a Carlos Blanco para o pregón, pois contaron con nós, pero nada. E vimos dende Arousa a cantar a Tribes, convidados pola Asociación Canseiras daqui de Tribes, das nosas macizas, e o di moito eso.